Эстерде сакылып экенбиз. Неге? Сиздердин үйүңүз жакшы. Ооба, болот. Кандай сакылып, бирок бияк иштеп калат. Siz ruhsat verseniz bir hareket edeyim mi? Kандай дейсиз? Сакал. Кип болду. Эми сен эмени караш керек да. Ырдаганыңды, Ruhsat vereyim mi? ырдачы. Bir kuplay. Hacırasak sağada mağa Tügöy bolor bir jakadılar Turmuş çoğun şunay. Просто adashıp ketdim ama sakal jengel sürdü okan. Жылдыздар берген күйдөрүн болду. Жашы үйдүн тарбиясы болуп кет. Өнүң тарбиясы болот деп ойлойм. Инстаграмга киресиң, туура? Instagram'a Жазып койду бизге. Козаксан жазсаң. Yaşa. Жол болуп, э? Рахматчан. Бул фанат болот окшойсуң. Sakal jengel. Kılsa boyunca kanal. Sen kanatlarını Şimdi Ne? Deyip Şimdi qanday ekan? Şimdi qanday? Жылдан кетти ал? Чыгы тамашасы жок да сынака сүйлөшөлү. Оп койчу. Жылдан қалса? Oldu işte. Нелен жок. Ошону бир Кандай туш керек болгон? Azından bir data alsam da. эме. Şimdi ne bu? Burada. Oha. Башкача кылат. Эме, өмүрдү бир ырдап көрбөйсүңбү? Ойлонуп табыз да. Билесиңби өмүрдү? Sakal jengel boşa ördesem bu. Ооба. Мен такалайна жөнүндө киргизбейм. Oyga sen. Doğru diyorum. Eğer sözü olsa verin de mi yurdan şimdi? Sen meni күбүрсүз тапалыyorum деп билбейсиңби? Sakalca siz numaranızı verseniz. Biz Неге? sizinle. Биyak менен сүйлөшөсүң да? Жок, эмеде жазсаңбы Инстаграмда? Numaranızı verseniz mi? Gitmeyeceğim. А номер бекитпей жазалым. Кевка бер номер. Жазып ошондо. O numarani sırada da o. Olay ver. Verin. Numaranızı verseniz. Фанат болуп туруп анан өрүп билбейсиң. Sözüm verdi ya zaten emeği. Сөзүмүз беришиз керек. Sakal verin sırada. Sonra sözdeyken sonra bir tam olursun. Bunu araçlarından karsan karağanda bile. Az açıkını tavalsa öldü de bulsa. Кара соолукпу? Эме, салаттар бар. Salat. Эми греческий барбы там свежий, э? Ошондой койсуң. Свежий.